Evo sad ću da pravim sarmu, evo tu mi je kiseli kupus glavica, samo trebam to da listove razvojim i da i već sam to natopio u vodi malo da ne bude toliko slano i kiselo. Imam helju tu, koristit ću helje. Riža. Luk. Crveni. Bijeli. Jedna mrkvica. Tuna, riba. Losos. I koristit ću ove šrimpove, salad shrimp. Ovo je za salatu, te šrimpove male. Oni su već prokuhani i gotovi, samo im treba otkraviti, može da se jede, ali opet ja ću to malo u sarmu nek se to zapeče, ne vjerujem ja to. Da je meso ispružio ga prije vremena, a ovako ću ovo sve napraviti u smjesu i onda motam sarmu. Vidjet ću poslije šta ću staviti od začina. Aj kad napravim smjesu i listove kad sredim, onda ću nešto skontam. Ovo su velika glavica, velike listovi. Neće da mi bude velika sarma. Se razvojim. Koliki je list. Ne, opet će biti velika. Velike listovi. Neće ja ovo da bacim u čaj sječem fino dole i stavim na dnu lonca pressure cooker, da ne zagori. Ovaj dio smeće. Ova smjesa je gotova. Sve sam pomiješao. Sad malo pravimo nešto. Ja, kako se to mota i zaboraviš.
Znači tako sve dole stavim na dno. Prima rasporedim da ne bi zagorlo. I znači slažem sarmu. Stavim ovaj veći prvo. Nešto neće nikakve zračenje istrave, samo ćemo staviti majbara malo koji kašku dozgo. Što već ima soli. I luk ima da ćemo aromu. Ima samo 2 kaške ajvara, ne treba ništa više. Dodam vodu. Pola sata za ovo. Ovo je sarma gotova. Sad ćemo i probamo da ima nešto to uliči. Što se puši iz ove sarme. Ovo ću da probam. Imam još dole malo. Pofino napravi ovaj mali. Za pola sata on je sredi. Na miris ko normalna sarma, unuštena s tim ribom. Se ovo hladilo. Pa ovo je meni sarma ukusnija nego ona sarma normalna. Znaš šta? Ja nikad bolju sarmu nisam jeo. Neka pravim s mesom, onda me njega opržim prvo malo. A riba nije potrebno da se to radi. Kako ukusna sarma, samo sam stavio malo ajvara, ništa nisam stavio u začinje. Mrkva i luk. I bijeli luk. I 2 vrste ribe i jedna male šrimpove male, ne znam kako se to kaže. Kako ova sarma dobra je. A lagana. Ja, heljda i riža. Ne, stvarno ja nisam ukusniju sarmu jeo. Ko da nije od ribe napravljena. Ne idem da smažim ovo. Znači što sam pokupio malo sjemenke za ptice.
I sad je hladno, pa ne mogu baš da nađu hrane dovoljno. Ja volim kad mi malo pjevuše ovdje okolo. Evo, napunio sam im ovdje. Samo malo vjeverice pravi problem, često mi ovo obore. Svašta sam pokušavao, zakačim na drvo gore, pa onda još gore. Pa sam stavljan u plastiku ispod i opet vjeverice pravi problem. Imaju posebne ove sjemenke što su kao namočene u nešto ljuto. I kao vjeverica ne voli ljuto, a pticama ne smeta one to nositi. Ma ja mislim da on to važno, pošto neće ni ptice onda da jedu uopšte. Bude tu dugo vremena. Ja već se čuju, pjevaju. Pjevuše. Da se odmaknem nek malo žvaču. Kako kiša pada jako i ta vjeverica opet došla da krade od ptica hranu.